Bunga Matuludi Nikani Nkaki Nkwe Kampala au Kampala qeda umcimbi nayo leyo ndoda bayazi abayaziyo Maphangule Ramabu Alexander Apolisa Mapfumo abazopakisha khona ke lapha ke phakathi nenkundla mawubheka nje Cole Alexander Sitolo Samalahle uye ke ozoshisa kwasani lapha ke phakathi nenkundla Lord Kambala naye lapha ke uRodney Maphangule Peterson Blom Miguel Dotley Cross Mthethwa Martes Matisa Duba Shabalala Sirino Dupree bathi nje shesha geza abayolapha ke Kaizer Chiefs Chiefs nayo ke ithi ke sizokwenza okufanayo 4-2-3-1 khona ke lapha ke the Ox Mthethwa usedlela lapha ke emidlalo ke emibili emihle ke ngendlela ke eyisimanga uhlene lapha ke uMartin lapha ke uShabalala i-upper hand iyo ke phethe lapha ke uClelemba ilokhu iyayigencela nje kuPulukwane City so ke sibone ke namhlanje ukuthi ke Rise and Shine izokuvuma yini lokho elapha ke phakathi nenkundla awufuna lapha ke Thabang Matuludi ejubeleke manje sibheka lapha ke Rise and Shine Ramabu Mukibelo phakathi eboxini othi aliphakamisa Mukibelo Ramabu uyala Brendan Peterson Mukibelo Ramabu funa lapha ke Cole Alexander Sitolo Samalahle phakathi eboxini bafuna Makhanda yamhlula Douglas Mapfumo ephakame yedwa Douglas Mapfumo i-free header uyamphelezela uBradley Cross umphathela ikhwama ungaze ufunga ukuthi uyeteksini yegoli umfaka lapha ke teksini uthi ke wendoda Sapunga engaphakela inkundla Thabang Matuludi sibeka lapha ke Pulukwane City Rise and Shine Matuludi uyayihlaba uyayicela Matuludi Hlongwe ngapha nenkundla phakathi eboxini nalithuba Khalakatha naye leyo mpahla wase wadumizandla wadumihlombe wadumizandla wadumihlombe wadumizandla wadumihlombe wadumizandla wadumihlombe dumizandla wadumihlombe Thabang Matuludi ushaya inikanika uthi nginike ngunike nike ngunike wabona uHlongwe uyifaka phakathi eboxini ihlangana noOzwin Apolise awu 10-1 biza amaphoyisa konakele mntanami yadlala TV wadlala umtshini we-satellite atsho vele siyabe sibhadere nansi iPulukwane City wandile Duba thula mntanami lekha khona ivolovolo othi ningakhathazeki madoda likhona ivolovolo sazobasebenza yena ke wandile Duba Ox Mthethwa funa ngapha ke lenkundla Yusuf Mart othi uyazama uSmatisa akangayithola itarget nazi ke ikhala iPulukwane City kuzomela ke igade ke ngempela ukuthi ayibanikezi zona abayolapha ke Kaizer Chiefs akubheke nje yakora qala ngomzuzu ka 17 ukora lapha ke Lisibanku uLisibanku selapha ke Mamelodi Sundowns 10-1 Apolisa yamhlula 10-1 Apolisa Vimba Jagalula lapha ke emuva Lebohang Nkaki engapha ke lenkundla ke manje Mukibelo Ramabu ecross ka Ramabu thumela lapha ke phezu kwebhali ePushabalala Hemadoda na uShabalala elidayisa nje kalula lele bhola Yusuf Mart Smatisa funa ngapha ke lenkundla Gaston Sirino Khalama Sirin Baleka ukuthi amaphoyisa noma iambulance will talk later Shabalala Otuzama ke engaphandle kwebhokisi uShabalala ebethu yabaphuthuma abayolapha ke iPulukwane City Sapunga bengifikile Lebohang Nkaki unoshintsho nozinti phakathi eboxini Sinda ngokulambisa Pulukwane City nangu Manuel Sapunga waphuma waphelela kodwa akangafika yena ke uSapunga Cole Alexander Sitolo Samalahle
asistelo samana sesiqeda ngamadoda 10-1 biza amaphoyisa konakele mntanami phasi kaNokusho Bulukwane City phakathi ebhokisini hayi khona uyatataza akuphekele phasi kembukeli uyambona umuntu oqeda qualifier for iAfrica Cup of Nations ukhipha nje into nje Oswin Apolisa Mukibelo Ramabu Gaston Sirino Yusuf Mart ilapha ke phakathi ebhokisini Shabalala offside Shabalala phakeme iduku lakhe Zakhele Swela othike uSwela qala phasi lapha uTebogoputsane uwayisuzoyimela phakathi ebhokisini sebenza liyadliwa ibhola layo kuyibulukwane City engaphakele inkundla Shesha Geza Ashley Dupree futhi ngaphakele inkundla paper 2 Mfundo Vilakazi uyavimba Manuel Sapunga Tebogoputsane uwayisuzoyimela futhi udlala lapha ke-1 unejubane koputsane phakathi ebhokisini wamshiya phansi uThino Mbembe umdlalo omuhle uqhubeke bamphinda-ke bephindelela uputsane uThino Mbembe-ke yaqhutshekwe Shabalala uthi uyazama uShabalala akupheke nje keshelela ngawo koshunwe nkani uyala uNompempe uthi-ke vuka uyiqoshe eputsane usala phansi ihlandla lesibili uputsane uthi uNompempe nje next uthi uyazama uShabalala kodwa-ke laphuma phezu kwepali ibhola lakhe yena yomduduzi iShabalala Putsane futhi uyashoshela lapha ke uputsane ifaka ngapha ke lenkundla ivela lapha ke uShabalala phakamisa Shabalala ufuna ke uVilakazi paper 2 yamhlula Mfundo Vilakazi liyahamba nje liphumela ngaphandle ibhola lakhe uVilakazi azokwenziwa abadlali abahlukene liphakathi ebhokisini ibhola laka Shabalala wendoda Sapunga ubuya nalo lizwa uSapunga enethuba uShabalala lokuthi ke aliphakamise leli bhola uthi nje uSapunga ngifela kulo nansi nika Yusuf Mart trebhela umphakathi ezobe neKaizer Chiefs futhi engaphakele inkundla alipela lapha ke phakathi nenkundla abayo lapha ke Kaizer Chiefs Yusuf Mart phakathi ebhokisini Yusuf Mart windoda Sapunga la uSapunga uthi wawumzwa ngobani weMart ukuthi ke ungangikora ke ula ukhona uthi nje uSapunga kwaGogezola uthi nje lokho uyokwenza le kwaGogezola funa phakamisa uZwane liphakathi ebhokisini asibheka lapha amakhanda Sapunga sebenza lapha ke Emmanuel Sapunga Chivaviro liphakathi ebhokisini futhi liyavimba iBulukwane City azama ukushaya kude sinda ngokulambisa iBulukwane City sala phansi Inacio Miguel uthi kanti ke kwalaphi akupheke nje leya shot ke mbukeli technique enhle yakhe ke lapha ke uTebogoputsane ebezozwa ngezingane zesikole uManuel Sapunga ebemile lapha uManuel Sapunga ebelibukile nayo leli bhola uSapunga uthupuke ngempela abayo lapha ke Kaizer Chiefs ibhola leChiefs liyamhlula Ashley Dupree phakamisa uZwane liphakathi ebhokisini amakhanda sebenza Manuel Sapunga embili liphakathi ebhokisini Zwane liyavinjwa ibhola lakhe uZwane Putsane futhi abakhulumi naye lapha ke uVilakazi Yusuf Mart ayifezela lapha ke Samkelo Zwane phakathi ebhokisini nalithuba lidliwa nje kalula leli bhola layo liyaganga ke lapha ke ikhosi uye lapha ke uYusuf Mart olidayisile leli bhola nansi iBulukwane City iyaqeda
kwindoda Peterson nalithuba yaphela iKaizer Chiefs, yaphela iKaizer Chiefs. Mugibelo Ramabu uyiqeda ngomzuzu wokugcina iKaizer Chiefs, ufaka ke uSawoti esilondeni. Yena ke uMugibelo Ramabu ishini phethwa abasendiya, ubaba ngisho ujeqe ke manje, ubaba ngisho amanzi. Ugangile uYusuf Marte walidayisa leliya bhola, wazama uBrendan Peterson kodwa ke unoshintsho uBrendan Peterson. Wafika Mugibelo Ramabu uthi ngakhula ngithunywa mina, ngiyazi ukuthi ke ushintsho wenziwani. Yadlala TV, wadlala umchino satellite. iPulukwane City ke ibisidlala 2 games kule season. Imidlalo ke emibili ibe ibanjwe uEugene Mdluli, yombili ke leyo mdlalo ke yabalahlekela bayo ke iPulukwane City. Banqoba ke umdlalo obokuqala, ureferee ke uye lapha ke uEugene Mdluli osukunikela namhlanje abalapha ke iPulukwane City.